nung pompekera naman tayong mumunang pamamasa, ingapong Ginoo, yang mga mano kay katamo. Ingapong Ginoo, yung magsalita kay katamo. Samantalang in kay katamong ebanghelyo ngeni, baligtad siya. Di na nakatamong guideline, ingapong Ginoo, nung nanong amano, ing yapseta mo, potang pakisabihan taya. And that is true prayer. Ulitan kay first reading, ing amano ni ngapong Ginoo, biyapseya kay katamo. Ining gospel, baligtad siya. Nung nano guide dia, nung nanong amanong gamitan mo, potang makisabi ka o makipagkwento ka, kingapong Ginoo. And that's in the form of prayer. Pamanalangin. Palyo po, ding panalangin tamo, actually pakibatla, kining mayupayang amano ni ngapong Ginoo kay katamo. Ulitan ke, pakibatla, kining maupayang amano ning Diyos kay katamo. Uling buri na katang magbayo, idala na katamo king dala ning hustisya, lugod at moralidad. Ing talagang pamanalangin, eme to twist ing gamat ni ngapong Ginoo. Alam mo itang taname, twist me. Ing tunay pamanalangin at tiro na ni ngapong Ginoo, ya po ing example ape pawagan at dimdam tamo king ebanghelyo. Nung lalawin tayo po, I pray first for God's concern. Imumuna kung panalangin itang concern na ni ngapong Ginoo. Nano yung concern na ni ngapong Ginoo? Aakit tamo kay Lord's Prayer. Yung concern na yung mumuna tang sambitan na yung kayang kayarian, datang ya. At iti mikalat siya king buong universe. The whole world. Ita, yung concern na ni ngapong Ginoo. Ita naman talaga yung concern na. Na milapit siyang yato, ding tao ning yato kaya. Anya, uting mo munang concern. May your kingdom come. Then, concern mo naman itang kadwa, your will be done. Na insanang kaburyan ng ngapong Ginoo, yang manimuna at alawa ing kakong kaburyan. So that's the first few lines of the Lord's Prayer. You're asking for God's concern to come the whole world. His kingdom and His will and not your will. Nga namin pong Soren Kierkegaard, prayer does not change God, but it changes the one who offers it. Prayer does not change God, but it changes the one who offers it. Kita mong paralan na itaka rin tayo, po nga sambit latano, rening concerns sa ngapong Ginoo, it's easier for us to say our simple petitions. Datang need tamo. Kung naluntol rin tukino kanita, iba na nitang, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Tukino retang simple petitions mo. Bread for today. Meaning, pamangan. Siyempre, kailangan tayong pamangan. Bread for today. Next, pamamatawad ka rin kasalanan ko. Ang uling, petawaran ko nala, ding kapara kong tao. Ding kapara kong tao. At nung lalawin tayo, petawaran ko la, bang kanita, ing kayarian ni ngapong Ginoo, dagulya mismo kanako. Ita bang alwa mo ya ko manya tawad? Nung na ko mismo mamatawad ko? Bang kanita nga ko pen, ing kayarian nga pong Ginoo, yang magsilbi. At dagul mo naman kimbiye ko. And then itang tutuking petition na ng prayer, ng Lord's Prayer, it's actually futuristic. Futuristic ya. Aliya concern king ngeni, but the future. Nanoy ni, anyawaran ko, ing sana protektahan mo ko. Sana ikang maging kalasag ko. Laban king alimuyot ning marok. Laban king lawe ning marok. Alang patnang makulit, constantly
pirit na kong pakirakpan. You shield me, Lord, from the evil one. At sana you try to constantly keep me out of the kingdom. Ne? Real prayer is concerned with God, not with me. So, real prayer should change me, not God. Sana kapag manalangin tamo, magbayo, itamong mibabayo, kining kahit tamo kay ngapong Ginoo. Because God, mo na kailangan bayuan ni ngapong Ginoo. Manaliwa ika. Ne? Iting panalangin tamo mo naman. Because that's basically what God wants from us. That we pattern our life according to His will. Numan mi palili tamo, ne? Magbayo tamo. And through our prayer, hopefully, o rin rin magligtas kay katamo, manuro kay katamo, bang kanita, lalo tamong ipalapit, kay nga pong Ginoo. Lalo na yung panahon na po ng Koresma. Nung gagawan tala rin ng disciplines na ng Lent, and one of them is prayer. Yung pamanalangin mo, sana, yung pamaglapit mo kay nga pong Ginoo parati, ibayo na ka. Ketang ayon ketang kaburyana ni nga pong Ginoo. Amen.